Tariki 15 na ibere umutienyi okianda umwaka buchirubere nemerongo ibere na inyo mwantumwereria Ondezi TV nigo yaragire chinsa isano na ibere chiabono mugaso ikaranso ike meukomanyia amange hajua beraga kwenekio kurwa kitinza chiamambi wikira abono mugaso nigo liberali na rigendrete anemono kubwatekananga noko urua abarendi kumunachi ebina Rollins Mugambi anemono magayo kurwa okonacha buna omo Inspector General Ntenenera Gilbert Masengeri abega kobekwa biara na boigo nigo amabirera agendrete akisiasa imene iskono gongo ruagusi asinda benkomanyia asenchira Job Wengeri ngoro kwa Job Maangi nigo yaragire chinsa isano na ibere chabono mugasono kwa chibichechi boigo na Mario gyawekerere asenchira Job ikeranu nere Lydia Mosenkura nande asikeketali ege tambe. Nabokonda tubuati witera asenchira mtandao o Facebook Ondezi TV News Digital, YouTube Ondezi TV News na witera sumtandao ito www.ondezitv.net ama inigo tukocha kuruwasi kaunti ya Kisii sebuna enchira AMO yokwegendra ni chigansi chiama kakonigo mosacha oyomo abeire gago chakia bene ubwagachi wichinyombba atari gutumika emete se abeire gago segeta abasai boigo wesonania namangana alengete emeremo elia jamagoko kolende mbaba bago semelia emeremo elia ya bisi ayaniga yakwana ensemo elia ya Bugusero kutoka ase bunge kitutu chache South County ya Kisii. Itango Richard Onsinyo Meroka nasomete skuru lakini nakora skuru ngene on university sauli abaye bataye kwenyara nkamwa agatebano koba self reliance yani mbo muntu ingitinerete nona ari kune chikamba ni mbali bungo bwabere bokomu ngatisaiti kwitinerekia na kuri kunegasi nasaberoni nasiyukora bono nkamwa ngarekero ngitendete gasi yiga ninga kande byamonekia atini kuna ju NSS kubwa monongo tengambo yamonekia nyasange ete ipawe bibire bwetano 15 bibire kekirenko ikapaka na kore chinyombe cyo gusindira maraba atari gutumia smiti kero kenda abantu batangiye kubagwera abanchini kuri bara America basomete ngo agace bari kikorogo cyeyeri abantu bakwereme lakini ndo chinyombe na agacire ase myake na asekorosi nanye ko nyombe yetire umuntu gusi yagwera umuntu kero nkorigere enyombe nona ya matabari kwa agace matabari kwikugora matabari smiti no muchanga nebinte ebinge bitagete kibesa nabo yongone kindi giye kiga kugora nebisigisa lero maite chimashichi gochweri nekibesa misuma nekibesa norurigi oramo rukare gose sini 200 kiniga mara bantu rikogora misuma nturi kogora simiti nturi kogora ega ndo ndatabe gambe getega ega ngode kibesa nerisakali ko bekusari ku DBC damproof course nari ngolete sini 900 kede futiere emite emere na 100 shillings iguna checho negento nandekera atware garama anga na mabatioka ne merango itirisa na bintu biri urabeke nyumba nje bondo chinga enyumba yere cheapest wetani nonya ni nyumba ya permanent ni yebisigisa Togoskabosionigo uyo kabere umuliki ase kiombege kwegerera abakoli emeremo imense icho ya Kenya uyu kolende obwata wamenyo bwaje na uyo kole emeremo ase chinse chirisiko Dr. Isaac Newton Kidney nigo abere gakomochia omo Inspector General w'abanyanyimbo Ntenenera Gilbert Masengeli anemono asoko mwena wikirana abusyo bweke gambero chintunda chinyinge ase bono abotebanga okomwena kwa yani gogocha kubwata kananga ne kyorokeli ky'umurayibwense Dr. William Ruto kotabwatia lichiko ase abeire gakobolia aba Kenya otine nabo kongu anemono aso kwene kinga mbali kuchukonererwa nonde bwensi insi serikali ya Kenya kwanza. Kwa hivyo mimi nahimiza kwamba hawa walinzi wa mashule na wakuu wa shule wote waletwe kwa wananchi, waeleze wananchi hizi moto zilianzaje na shule zilichomekaje na ni nani alifunga milango ya shule, na serikali tuambie kwa nini moto inaanza usiku. Na mimi nikiwa mkaji wa nje, wananchi wa Kenya wajue kwamba si zote
wananchi ambao wako nje tunawaunga mkono na tunawashika na tunafikiria sana habari yao. Na Ruto ajua ya kwamba macho yake yetu iko kwa yeye, na tuweze kukubali kuona Wakenya wakiwawa kiimla na wakipotea kiimla na watoto kuchomewa mashule kiimla. Mkuu wa polisi ambaye amekaidi amri ya jaji kwenda kotini, na tunajiuliza kwani Kenya inaendelea wapi ikiwa sasa hata mkuu wa polisi anafuata desturi ya William Ruto kukaidi amri ya koti? Ni nani sasa ataaminiwa kwa Kenya? Si aende kotini, aende kaeleze mahali watu waliotekwa nyara na askari walioko. Hivyo na waamuru na uliza wa Kenya wote tushikane mikono ili hii mambo tusimamishe kabisa. Kusiwe na watu kupotea kiholela. Na koti kuu ya Kenya imefurahisha sisi sababu imesimama imara na Wakenya. Tutigarite ase ngana erengete amangana amasengeli nige kyombege kwegirira richiko gya LSK kyaberige gweso kivene na kubolia serikali kwene kinga omona chi ebina Lawrence Mugambi ngweraneri wale abanyanyimbo bakomolenda inko bwatekananga ningana bakomochinga kurua abanyanyimbo ni obwocha ko bwatekananga nogotenna kwaye ase ukolenda richiko anemono asa bakakurua ogochika buna omo Inspector General w'abanyanyimbo ntenena Gilbert Masengeli abe gako bekwa byara asbaba gusaba abantu bonsi bosika lichiko. To safeguarding the rights and welfares of all Kenyans, it is our solemn duty to address the disturbing developments surrounding Honorable Mr. Justice Lawrence Mugambi, a sitting judge of the High Court whose security detail was recently withdrawn following his issuance of a habeas corpus order in the case of the Law Society of Kenya and 3 others versus the Inspector General of Police and 4 others, this being petition number E436 of our constitutional democracy, where rights are safeguarded by an impartial and independent judiciary. The Law Society calls upon the National Police Service and all relevant state actors to immediately reinstate the security detail of Honorable Mr. Justice Lawrence Mugambi. We also urge them to comply with the orders of court, including the habeas corpus directive, as failure to do so is not only contemptuous, but also indicative of a disregard for constitutional principles. Further, we call on the executive and all arms of government to respect the principle of separation of powers and to uphold the rule of law. Judicial independence is not merely a privilege for the judiciary, but omokonyi b'umunyakerogo bw'ekyombe ky'obumu bw'ekikanisa gya NCCK John Okinda nigo abeire gakubulia serikali n'abarayi ase bitago bibulendigo sikali chiko kakwana ase nsemo ya etago egotoka ase bunge ya South Mugirango county ya Kisii nigo abagagwichanira anemono enchira abarayi ase bitago bibulendi babeire bataliko bwatia amachiko abekire inse ye katiba yense yaito ya Kenya. Top preacher like me, I believe we must be guided and led by the law. We cannot lead ourselves. There must be a guiding factor. What is it that guides this nation? If it is not the law, is it a banana nation? Kenya is not. Kenya is a nation guided by law. And even the members of parliament, if it is a court issue, we want you to obey the courts. I understand that one top officer summoned 7 times, and every time he tells us that he's busy. What business does he have that causes him to disobey the law by which he protects? If you are an enforcer of law and you don't respect the law, then we are wondering, what are you enforcing? But even as we do that, we remember the school fraternity of this academy, because it has left them with bad memories.
we can only pray that God will heal even those students who escaped unhurt. Oskabosionigo ensemo yabara chikanisa chiege Pentecosta babere bagweso kibene na komotia ensemo yelichiko lijia anemono liliretio chukumulekera obokoleli anse chikanisa omuswada okoragwa nomo senator we county ya Tana River Danson Mwanga Tana asiba wote banga ensemo yelichiko elionigo erabe gekolina chikanisa obosibole bogosasima anse baba usabali chikelio gotuguterwa ale linde chikanisa chebe chikonyora obosibole bogosasima. Na tumeona hii sheria ni sheria moja baya sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu ni sheria ambaye ukiisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho inakuja kuambia wahubiri wa makanisa baribari ya kwamba watanyimwa ruksa na serikali ya kuhubiri. Hakuna mtu ana ruksa ama uwezo kulingana na katiba yetu anaweza kuambia mhubiri fulani ate hana license, ana ruksa ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Tumeangalia vipengele mbalimbali ambavyo ni mbaya sana. Definitely tunasikia ni ya kwamba ni kama kuna katazwa uhuru wa kuhubiri Kenya. We definitely feel ni kama kuna katazwa injili ikasambae. President of the Republic of Kenya, ukumbuke hata wewe ulihubiriwa na mtu mwenye hana degree huko nyumbani. Tunakuona kwa picha umeshika Bible ukienda kuhubiri. Na haukuhubiriwa na mtu mwenye ako na degree. Na uko Gishagi kuna wahubiri wengi sana wenye hata wanjaenda shule, hata hajaenda standard 1 hata nursery, na Mungu alimuita kuhubiri. Hii mambo Toskabosio asengana erengete obolendi nigo abanyanyimbo korwa ase county area washingishu omochi Eldoret baba kubeka byara abaibi bane abo bakageire kuiba chipigipigi gwetania emerongo 5 kagosanga nabaliki bamangana amajia nigo mu county commander oborogongo rwa washingishu Benjamin Mwandi abagakorwa ikuro entindi ase abaibi babero kogenderia obosalia ase ensemeyo ase abagakobolia abamenyi borogongo rwa wasingishu kwene kinga ngochikomolekera bale nabo yokosera ondebuensi ole namamocho yoboibi anemono wechi pigipigi. Tuko na washukiwa waine. Mmoja tumenasa hapa MTRH mahali inaitwa Kiminini, sehemu inaitwa Papton. Ndio tukaweza kunasa washukiwa wengine 3 wenye wanapekewa pikipiki na kukatakata ikiwa spare parts. Tuko na number plates ambazo ni genuine 83. So tuna suspect pikipiki ni 83 kwa sababu tuko na number plates ambazo za pikipiki yenye imekatakatwa. Wito wangu kwa wananchi ni watu wapatie information yote watakayopata. Ukiona any suspicious character especially within our hospitals, within areas zile watu ya bodaboda wana frequent, tueleze polisi. Wezi nawaambia Wasingishu si mali ya wezi tena. Wasingishu si mali ya wezi tena, na hii tumepata si Wasingishu peke yake kwa sababu iko moja imekuwa identified na mtu kutoka Kericho. So that means inatoka within the region. Wanchumulilia Ondizi TV roboti unotujuikira omwelio bumangana majia chinsa isano na ibere chiabono mugasitera nenkuru kwa Jobma angino bakoneke chibichechi Lydia Mose nero bakoneke chabichoikira asenchira yobo ikira no bakubwaterana nere Abigail Nyanchama wikira chinga kichinde nabagane ili obulilia obya imyandizi TV nabo obwansu bumuguse. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
kwikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwisiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chezi cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins chirangi chonsi